Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam tayo akayat nati agpailinged itinagan a Rosella, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pudno gayam tay kanayon da nga ibaga, anasken a panunutan ti pagimbagan ti amin, asaan laeng at ibukod mo a pagimbagan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rosella. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rosella, anak ko. Anya ka di ti madamdamag ko akanayon kayo nga agapakin nila kay mo. Nana, Nay, tagsangit ka pudno, nanang. Kinuna nga min ti asawa kawan kanot sirsirbi ka babae. Anya? Nanang, iso ang nagsakit tirik na kita ka ni Elmer. Kunakmat nga min kan ka nga umadayo kayo pay. Bareng agnakam di asawam. Ngam, ay ayatak ni Elmer, nanang. Diyak ka ba ilan na mapukaw iti biyag ko? Kasano ang maikan iti pagnakman di asawam no kasta kamot. Diyak matimbaga nga agsina kayo. Ti kunak umadayo ka pay. Mapan ka manggag tapno agnakam ti asawam. Ngam, nanang. Ang mga nagbirok iti sa bali, numapanak iti adayo. Ay, diyak amukan ka, Rosella. Diyak amo ti bagakan ka. Gaputa di mo matammo ti maisuro. Abayan na rabyan ka, Rosella. Naimasan milaan ka ni nanang tinagistorya. Kahit, anya ka di man ang timpul-pulong mo kenkwana? Awan mat. Anya ko mga iti pulong ko kankwana. Nasiat nga rodano kasta. Ayon gayam. Rumuarak. Papanam ka di manan, katrumabiin. Sarakak dagiti kagayem ko Anya, Wen! Iso nga ikanak man iti kwartam. pangala ako mga iti kwarta. Day talaka na yun ti sang kaibagam. Tinasayat! Agsinatalangan! Sana, Elmer. Diyak ka ba ilan numapugaw ka iti biyag ko? Oh, Mabit lang. Inakalaan dya iduldulin ko a kwarta. Manang ining, umutang akpay man iti bagas. Anya, umutang ka iti bagas? Uwan manang, uray day ta 5 kilo laang. Ay una yan, Rosella. Umutang ka iti bagas, idinto tanang gulpi ti asawam iti arak itay. Oh, agsen na ay kamat. Awan manang, Ay, saan siguro nga agbaliw di asawam, Rosella? diyak man amoy iti day dya tao manang. Iso ang mga dangkan. Si kanti agpanunot iti pagimbagan nyo, asang kapamilya. Rosella, kinuna itay ni manang ining, anapan ka kanu imutang iti bagas iti tersena na. Uwan manong, Apay nga imutang ka. Naibus ka din adagos di entad ko asang aribo. kwa manong. Anya ngamin ayatin nangaramatan yo. Naimbag kumaa, nubagas tinangigatangam. Kwa manong, dalaang nangigatangak. Agpudno ka man kanyak, Rosella. Manong, Nasaumot lang ni manang ining, agimulpin ni Elmer iti arak. Di mo kunaan, nga iso ti inggatang na iti arak. kwa manong. Kastang harod. Ay, unay kan aya, Rosella, ading ko. Kasta ka din akanayon. Ultimo pang bisyo ti asawam, suportaram. Apaan nakmat nga minadyak ikan iti kwarta manong. Ay na, agpanunot ka man mat ading ko. Panunutam mat kumano anya ti pagsayaatan nyo asa nga pamilya. Elmer, gusto ko mga minan ti panagbarbartek mo. anya ka di man ang day nga ipagbagam? Amom Elmer, sang kadilaw da kung dagiti kakabsat ko. Gapo iti makitkita da nga aramidam. Oh, di pa nawan na kon. Nalakalaang day ta. Elmer,
Ay ayatan ka unay. Iso pa nga asim ta saan ka kumamatakas ta. Agbalbaliw ka ko mga minen. No ay ayaten nak. Ayatemet ti kinataok, Rosela. Wanan Elmer. Saan tan nga agsumang? Isardang tanday to'y asaritaan. Ay, una yun ayaday tanga ayat, tapagbalinin na ti tao adang nga. Anya ka di day ta asasawan yun, nanang. Katusto matimbaga, Rosela. Nanang, Nasa uamin kanyak ni Rod, tinaduktalan na idinapan ije balayo. anya. Wan, iso nga amok nga imutang ka iti bagas. Idinto tati kwartam, inted mo kin ni Elmer, kat inggatang na iti adung arak. Intulok mo, tapno di nakalaang panawan. Ay na Elena aya, ay maluksawak ka. Sobra mo tinday tapanagayat mo kin ni Elmer. Tauray agkun konsumisyon ka lang arudan, ano samlat ta. Anya nga rod ngay. Kat asawak mat, nanang. Wen, asawam nga agpaiso anak ko. Ngam no nasken nga ipaayam iti pagnakman na, aramidam. Ta saan amabali na kasta ka na yun, tar aramidan na. Apay ka di ang sinurot na kay Tersin, ha? Rabiin, Elmer. Di ka mat ngamin agawid. Iso kapilitan na sinurot ka. Kaya damok man di magawita ka, ha? Wan ngam ang mga nonya pa'y ti mapasamak kan ka. Nabartag ka nga ron. Ay, nakababain ka tagiti kagayam ko. Day, Jeng ay naramid mo, ha? Kanya to lang, hindi ko naanda kanya. Paspasuro taklang ka, ha? Saan mat siguro, Elmer? Makita dalakit di. Analaos ti panagayat ko kan ka. Gaputa sinukon ka. Nahaw! Nakadanon tamat gaya man dito'y balay. Ala, ingka agigdan tapno mausawan ka. Ay na, awan mo, Rosela. Ada ka dito'y balay, mano? Wan, katjak am mo, no anya ti ibagak iti nadanunak, Rosela. Pinanawam dagiti anak mo? Tapnula ang sukunam ti mamartak nga asawam? Inyawag na kami nakastaunay ti bartek na. Isuan napan ko sinukon, manong. No nabartak, binaybayam ko man ijay. Di uray maturog ijay dalan. Nguno saan, ijay igit ti kalsada. Kasano? No adasan anasayat anapasamak kan kwa na, manong. Ay na, katbasol nan Ammo na tinapan ijay. Isung ammo na mat kuma, ti dalan na nga agawid. Manong. Ay na, ay di mon ulitan ti kastoy, Rosela. Panawam ti anak mo, tapnula ang surutam ti asawam amamartak. Wan, manong. Ala, mapanak pa'y mga alay ti pagbanyos ko kan ni Elmer, manong. Na, di ka agbalin adang nga, Rosela. Baybay am ijay, tapno makarik na iti bunga tinalaos a panagbarbartak na. Di payla na itugtog, tapno agnakam. Anya? Wen! Masapol siguro nga dapay ti mapasamak asaan anasayaat. Sakbay nga agnakam day tanga asawam. Nasakit ti ulo ka. Kasano? Kastaunay abartek mo idirabi eh. Nahang overak nga rod. Ingka manganan. Sakag shower. Tapno sumaya at tiriknam. Anya ka diti masida. Ada tuyukan kamatis dita. Kaya't ko tinudals. Jack makapangan. Awan mo tinudals tayo. Kating ka umutang kinimanang ining, Anya? Alaing kan. Ibaga mabayadak to intun adda pakitagadak. Nayunam mo tan iti itlog. Ala, mabitla ang nga ron. Tamapanak ije tirsena. Noodles kan itlog ti ko ng mga utang, Rosela? Uwan, manang. Ay na, sigurado akanan manan ti asawam daytoy. Sigurado akas taunay manan ti hangover na ita. Uwan ka nung arod, manang. Apay, kasta ka di ti kayat mo, Rosela? Agay aywan iti artek nga asawa? Ha? Kita aman day tabagim. Kasla di mo pa yan maasikaso gapo iti trabaho.
Idinto ta ti asawam, nawaya nga agbarbartek, ngam na swerte, gaputa ay aywanam latta. Ha? Ay na, amirisam dagiti maibagbagaken karusela. Tapno saan nga agnanayon, akasta ti sitwasyon mo. Nakasarita na kakadin ni Manang mo, amor. Saan, nanang? Apay, anya kano ti bagana? Kasla ko na nga isirek nakakano iti panggedam. Anya? Apay, di mo kayat. Ay, kayat ko ah. Nang runa no na nga to ti sweldo, nanang. Nasaya at no kasta, anak ko. Ang amangan no addayo, nanang. Apay no adayaw. Di mo manen kayat. Ibagam manen, di mo kabailan amaya dayo iti asawam. Kwa, nanang. Ay, narusela, anak ko. Apay, anya launay ayat ti adday ti day di alalaki, tadi mo mapanawan. Urayom ti kabsat mo. Tay bagana no anya ti plano na para ken ka. Nasaya ata di ka rin mo, Rosela. Manang. Imaya, gaputa kayat ko nga ibaga, akayat ka, apagabrudan. Anya? Agabrod ko na yung manang. Apay, di mo kayat. Ang kasano dagiti anak ko, manang. Amangan no saan akabailan ni Elmer abantayan ida. Dahita nga ro ti may sa ama kagapo. No apay akayat ka tulungan. Tapno madisiplinaan mo ti asawam. Manang. Agabrod ka. Tapno maipaayam iti naranyag ang masakbayan dagiti anak mo. Kat no saan akabailan ni Elmer nga aywanan dagiti anak yo. Di ka madanagan. Gapo, taadda kami mo't akakabsat mo. Hello, nanang. Kumusta ka mo tandit, anak ko? Nanang, mailiwak una yan kada kayo dita Pilipinas. Kaya't kunti agawid. Ano sampay dita, Rosela, anak? Sana bale, tapara mo laeng kada kayo asa nga pamilya ti iyadayom. Dagiti anak ko, nanang. Kumusta dan? Nasaya at ti kasasaad da. Di mo ida pagdanagan. Inal daw ang mapanak ije balayo. Tapno mapan ko kitaan no natalgad ti kasasaad da. Kat, ti asawak ngay, nanang. Di mo pagdanagan ti asawam, makikumkumboy. Ha? Nanak ko. Badlaw ko ka agbalbaliw mo ten. Parang agtultuloy yan ti panagbalbaliw na. Sapay la kuma, nanang. Hello, Lakay. Kumusta ka matandita? Kastoy abakait. Tila pakitagtaggadak dito yung ili tayo. Ala, aganos ka pala dita, Lakay. Talaga nga agan ano sang Di nakmat ngamin ipawpawitan mo Nimot manang mo, ti pang ipatpatulodam iti kwarta. Gaputa iso ti kayat da, Lakay. Iso na mo tinang paprod kanyak. Iso anas ka na tong palag. Ha? Unay matan ti kasta. Sana bali taigat-gatangan na kayo iti abastuyo. Ken maysa, kinunana agim matang kanon iti materyales iti pangbalay. Agpatakder iti balay tayo. Sa bagay mo't kidi Wen Lakay, aramiden dalaeng dayta, gaputa kayat da nga agtrabaho kamat. Hello, Manong. Mabalin ka di ani Elmer ti pangipatuludak iti kwarta? Ay nasaanan, Rosela. Nilatan manang mo, amor. Tapno malpas ti paparamid na balayo. Nga, Manong, amangan no agsakit mat tinakam ti asawak kanyak. Anya ko matipagsakitan tinakam na. Kat mangmangtad kami matiti kwarta kan kuana. Kan maysa, saan mi nga ibulbul sa ti ipawpawit mo? Manong, Nading ko. Sana bale. Tainton makita mi ang nagbalbali ti asawam. Sanda kayo napakibiyangan. ala ang arod, Manong. Manang, kasano day tuyan? Umadanin ti panagawid ko. Amok day ta, Rosela. Kat,
Uray di kan agree nyo iti kontratam. Ha? Wan, ading ko. Maamuam to ti amin, apaman na makaawid ka. Ala, wan manang. Ngam, asino ka diti mga sabat kanyak? Da kami amin Ay, wan amanang. Tani, kailaw kayo una yan. Pudno ka di dagiti makitkitak. Lakay, Wen bakit? dakkel tinay patak darabalay tayo. Ken adan poultry tayo. Kasta nga rod bakit? Nakisarita ak kadama ng amor, numabalin mat nga agpultri tayo. Tapno damot panggadak ka. Ket pagyamanak unay, gapot a kinayat damay. Anya? Wen. Amon bakit? Naamiris ko ahusto amin ngayong bagbaghada. Saan nga iti agnanayon, ket day talag barbartek ter aramidak. Iso ang nagsalo kagakmat Ay na, agyaman ak launay lakay. Diyak ninamnama kasto iti masangpetak. Nagbalbaliw akon bakit? Saan kan nga agkonsumisyon iti denak? Iso asaan kan nga agsubli iya broadwine? Agtinulong talaangan amang paduras iti negosyo ta. Wan lakay. Nagbalbaliw ti asawak, bayat ti kaadak iti abroad, Mr. Lonely. Ket dakkel ti pagyamanan mi kadagiti kakabsat ko, gapu ta ammuda a pinanunot ti pagsayaatan mi. Alakastan ket agyaman ak unay, ti pagayam mo, Rosella. Rosella, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy a pakasaritaam. Bilibak ken ka pagayam ko. Tauray mamartek ti asawam ket inanusam latta. Bilibak met kadagiti kakabsat mo, ta tinulungan da ka a maka-abroad. Tapno laeng maadaywam ti asawam, ket makaamiris. Ket sapay la ko mga rod, tagtultuloyen ti panagbalbaliw ti asawam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rosella. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay marang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.